Ekipa naše televizije danas je obišla i predjele Donje Pešteri gdje smo provjerili kakva je situacija sa putevima i u ovom dijelu naše opštine. Svi glavni i pristupni putevi prohodni su za saobraćaj i potpuno očišćeni, tako da je komunikacija mještana sela sa Donje Pešteri sa gradom potpuno nesmetana. Nakon jučerašnjeg obilaska sela sa Gornje Pešteri, ekipa naše televizije uputila se danas i na teritoriju Donje Pešteri, razgovarajući sa mještanima o aktuelnim temama vezanim za situaciju oko čišćenja puteva nakon padavina koje su zahvatile opštinu Tutin u prethodnom periodu. Prva stanica na ovom putu bilo je selo Koniče. Predusretljivi domaćini kao i uvijek potvrdili su nam da je situacija kod njih potpuno stabilna i da su svi putni pravci prohodni i očišćeni. Trenutno se nalazimo na takozvanom mestu Metalica, to je jedan potez u mesnoj zajednici Koniče. Tu je raskrsnica koja veže i Dobri Dub. Znači, trenutna situacija u našoj mesnoj zajednici je, da kažem, 90% dobra vezano za čišćenje puteva i to. Znači, tako da kažem, ovaj glavni put koji veže Tutin i Koštampolje, to je Delimeđe, uvijek je prohodan i čist. Mi smo mesna zajednica Koniče kojoj pripadaju Dobri Dub i Plenibabe. Tako da smo samim time malo raštrkani sa tim, ajde da kažem, krakovima koji vežu mahale naše i dosta je odselilo ljudi, pa imamo dosta problema, znači ponegdje imamo kuću ili dvije koje su ostale, a baš je kritično do njih, ali sve to smo prebrodili i ljudi su izašli u susret. Znači, trenutna situacija na terenu je, da kažem, zadovoljavajuća. Može se do svake kuće i nijednog momenta nismo bili, znači, neprohodni. Malo je specifičan kraj, ima jedan deo puta na koji i kada nema padavina ima nekih smetova, da kažem, nanosa snega koji vetar donosi, tako da smo malo specifični po pitanju toga. Znači, nije isto kao u Tutinu ili da kažem dole Sebečevo i to. Ovdje ima deonica gde sami taj nanos i vetar prekine saobraćaj a inače zadovoljni smo samim angažovanjem opštine i mehanizacije koja izlazi na terenu. Znači, čak imamo i posipanje rižom i koliko soli već ima ovaj glavni put. Znači, krakove, da pomenem još jednom, u 90% slučajeva to je odrađeno. Ima tu baš evo vezano za ovaj put gde se nalazimo što veže za Dobri Dub. Tu je i zbog DC i zbog same komunikacije terena i svega, tu je dobro da se odradi to, ali dok je mašina bila na našem terenu, dali smo prioritet ovim domaćinstvima gde su staračka domaćinstva i, da kažem, gde su malo nemoćnija domaćinstva, da odradimo to do njih. Angažovato je tu i građanstvo, da kažem tako, ljudi neke svoje krakove u dužini od 500 metara pa i do kilometar sami čistimo. Iskoristio bih priliku da se zahvalim opštinskoj upravi koja izlazi stvarno u susret, ima razumevanja za situaciju, kad su ove situacije ovakve u pitanju, znači za komplet situaciju na teritoriji, da kažem, naše mesne zajednice, to lično znam. I iskoristio bi priliku da se zahvalim firmi koja obavlja te radove ovamo na našoj teritoriji, to je firma Hoffman, posebno Selimu Gusincu, čovek koji dosta i rizikuje i koji baš onako se žrtvuje i radi i noću i da bi stigao do svake kuće, jer bez takvih ljudi na terenu koji su spremni da se sami žrtvuju, dosta toga ne bi moglo da se odradi. U nastavku našeg putovanja stigli smo i do sela Delimeđe. Veći broj mještana ovog kraja zatekli smo okupljene na jednom mjestu, obzirom da je danas bio pijačni dan. Kao i na cijeloj teritoriji Pešterske visoravni, i na ovom dijelu saobraćaj se odvija potpuno nesmetano. Ja sam Badi Zeka, rodom iz Gurdijelja, penzioner sam, trenutno živim u Novom Pazaru. Ovdje imam i manje kuću, povremeno dolazim. Danas sam iz Pazara došao, put je prohodan, dobro prohodan. Prohodan je odavde i do moje kuće gore, dolazio sam i prije neki dan, tako da uglavnom kako je vreme bilo, dobro su putevi očišćeni, prohodni su. Ja sam Esad Selimović s mjesta Škrijelja.
Evo tu se nalazimo u Delimeđu. Danas je i pijačni dana i malo smo došli tu, imamo i obaveza. Prohodni smo, sve ok, dobro je, sve u redu. Mašine su redovno dolazile, čistili su nam. Hvala svima,